tugiye gutera haleluya tubatsirimba. Bwana sifiwe sana. Amen. Haleluya. Uzamure piano hano muri retour tuyumve. Bwana sifiwe. Birivuga ngo kwizera kuza kuzanwa no kumva ijambo ry'Imana. Umunezero mu materaniro uzanwa no kumva. Pastor yigeze kutubwira ngo umuntu nagutanga kunezerwa mu materaniro aba yagutanze kumva. Muzi impamvu tugomba gusonga mbere. Hari igitero kimaze iminsi kiravuga ngo ufite ikimenyetso cy'amaraso y'umukozi uruwanje nduwa we ibyo nicyo bivuze. Birashoboka ko umuntu yoza amateraniro agatata nezerewe kereka wikoreye ibiheko kandi n'ababigira rimwe na rimwe bazabigirisha bakanezerwa atanezerewe. Niba uri mu mwuka w'Imana ugomba kunezerwa ugeze mu materaniro. Haleluya. Aranyitegereza urukundo ruramusaga ati genda ubeho. Aiwe aranyitegereza imbabazi ziramusaga ati genda ubeho. Aranyitegereza urukundo ruramusaga aiwe genda ubeho. Aranyitegereza uzamurira mikrofone ijwi ryanje rimaze iminsi mu kazi koreragira dutere haleluya nitumara dusirimbe nizo zari zinzanye. Yo kama tuamini Yesu, kama tufiche dhambi, kama moyoni mwetu tuzamura amaboko. Turasubirira indirimbo kama tuamini Yesu we, kama tufiche dhambi, kama moyoni tutafika. Tuzamure ibiganza heza gutimba tuyizamure twese. Nawe wasigaye zamura cyubahiro n'Imana ya Isirayeli. Tunyeganyeza amaboko. Ndibona buri munsi inezi itemba guruzi narayibonye wamubabara wo mwibanga Yesu warawumaze ururimi rwari rwaragobwe uyu munsi ruraririmba ruti niwe ukwishimye. Izuba ryo mu gitondo ndibona buri munsi inezi itemba guruzi narayibonye wamubabara wo mwibanga Yesu yarawumaze ururimi rwari rwaragobwe n'uyu munsi ruraririmba ruti niwe ukwirisha impano y'ubuzima. Turirimbane twese. Yakomotse mu ijuru k'umuremyi wanjye mahoro y'umutima. Na yawe niseze yanori dashi
Yesu izamba nini iyabaye Yesu izamba nini. Tuzambire Imana ibiganza. Haleluya, haleluya. Imana ya Israheli, Imana nuyiha umutima wawe izaguha ibyo ushaka byose. Haleluya. Arayitangaye. Niyo iyo ifeza n'imyambaro n'imigisha y'abariho. Ibyo yakoze ibyo bikomeye. Uri umunyamahirwe ubugihumeka. Ubuzima n'ubwa mbere. Aye, ifeza n'imyambaro n'imigisha y'abariho. Ibyo yakoze ibyo bikomeye. Uri umunyamahirwe ubugihumeka. Tuzamura Yesu ibiganza. Hasigaye tubiri nitumara tuzina umukunga tuze dukubita ibintu. Uyu munsi mfite umwuka uwo uri bwandukire awakire. Amen. Haleluya. Hari ikintu narayenganirijwe n'umwuka. Haleluya, Haleluya. hari akandi kavuga ngo koraho mwana, koraho data. Niba mubona seka ntabwo bafite, ntakindi nishingikirijeho ni Yesu. Niba mubona ngenda ntabwo bafite, ntakindi nishingikirijeho ni Yesu. Niba mubona seka we ntabwo bafite, ntakindi nishingikirijeho ni Yesu. Niba mubona ngenda ntabwo bafite, ntakindi nishingikirijeho ni Yesu. Haleluya Yesu. Hari akandi kari hirya yaka sinankibuka neza. Urayizi? Hari akandi kari aho hirya taraja kure. Hari agatangira ngako dukomere Imana y'amasi we. Abandi ibihumbi bazagwa imbere yawe, abandi isofu baza kwikubita imbere. Abandi ibihumbi bazagwa imbere yawe, abandi isofu baza kwikubita imbere. Uzabirebesha amaso ntibizagufata. Zaba ndi kumwe nawe mwana w'umuntu we. Iyo ndirimbo ni ya Konfi. Konfi indirimbo ni yawe kweli? Ni yawe kweli? Umuntu utarayireba ngo akore subscribe. Mwese uyu munsi nimutahiye indirimbo muyirebe. Yanditseho ko niba je nabonye yanditseho niba ari humura. Humura. Ntabwo ngiye gukorera uyu mugabo publication. Urumva? Ntabwo ari publicité y'indirimbo. Jewe indirimbo yarayimfashije. Hari abantu nahamagaye mu ijoro. Nangongana n'ijuru gusa. Nimba mubona seka ntabwo bafite, ntakindi nishingikirijeho ni Yesu. Tugiye kuririmba mu mukunga. Iyo niyo tugiye kuririmba.
Sebeni nzungu. Katurimbe sebeni tuvuge ngo haijalishi waliosema kwako. Haijalishi mapito yako. Wewe songa mbele, songa mbele, songa mbele. Songa mbele. Usikate tamaa. Sinizo ndirimbo nijoro nararanye. Tuzamuri Imana ibiganza. Haleluya. Yesu arakora. Tugende. Samurasente. Abashoboye muhaguruke duhimbaze Imana muri yo ndirimbo. Haijalishi waliosema kwako, haijalishi mapito yako, usiangalie historia yako ndugu. Wewe songa mbele, songa mbele, songa mbele tu, mema yako mbele. Sema kwako, haijali mapito yako, usiangalie historia yako tu. Wewe songa mbele, songa mbele, songa mbele tu, mema yako mbele. Wewe songa mbele, wewe songa mbele tu. Jipe moyo, Bwana asema, jipe moyo baba, vumilia baba, kaza mwendo ndugu, Mungu wako anakujali. Yawezekana kwamba umepitia mambo magumu, yawezekana historia yako sio nzuri, lakini jipe moyo. Bwana asema, jipe moyo baba, vumilia baba, kaza mwendo ndugu, Mungu wako anakujali. Tusubiriamo, yawezekana kwamba umepitia mambo magumu, useme mwino, yawezekana historia yako sio nzuri, lakini jipe moyo, Bwana asema, jipe moyo baba, vumilia baba, kaza mwendo, wino,
ufata udutambaro umuntu waba waracitse intege zo gutera imbere atera imbere turavuga ngo tera imbere reka ubwoba atera imbere reka gucika intege atera imbere wizera ijambo ry'Imana utera imbere wizera ijwi ry'Imana mu ndirimbo utera imbere yes yawezekana kwamba umepitia mambo magumu tena yawezekana historia yako sio nzuri lakini jipe moyo ndio wanasema jipe moyo baba vumilia baba kaza wenda Mungu wako anakujali yawezekana kwamba umepitia mambo magumu tena yawezekana historia yako sio nzuri lakini jipe moyo ndio wanasema jipe moyo baba kaza wenda Mungu wako anakujali Yesu niwe mugabane wanje uriwe naboneye byose twagiye indirimbo yarayinyubatse kabisa Yesu niwe mugabane wanje uriwe naboneye byose
guimbata kugira ngo aducungure. Harakandi oya harakandi James yatangiye akurikiye uyu mugabo. Umva ntagakiza karutako Yesu yankishije, nta rukundo rurutako yashenjaguwe ku bwanjye, nta rukundo rurutako Yesu yankishije, nta rukundo rurutako yashenjaguwe ku bwanjye, nta gakiza karutako Yesu yankijije, nta rukundo rurutako yashenjaguwe ku bwanjye, ariko data we tukuzamura ibiganza n'ukuri warakoze. Alo Yesu yankijije, nubwo yari Imana yahindutse umuntu, umugaragu w'imbata kugira ngo aducungure.
Yesu mucunguzi ntare ya Yudani yerekanwa Imana nawe nuko yari Imana yahindutse umuntu ugaragu w'imbata kugira ngo aducungure. Komera amashyi menshi Yesu. Okay, iyo ngiyo ndayeba ko peje ntabwo irasohoka, nisohoka muzayumve. Indirimbo zose zivuga hejuru y'icyo Yesu yakoze muzamuzumva, mukazamuha mu ndirimbo z'amatiku n'amaganya. Izo ndaje uzakugezaho. Ngo se hari umuntu umwe wambwiye ngo se muzi kuganyira umuntu ngo ntimwese ngo ntagufashe kuganya, ahubwo ngo gukomeze mwese none muganye mupfe. Iyo umuntu aganyije akagendera azagendera ko ngoshiduka umuntu yaganyije nijoro mu gitondo ntazuke, ariko muza mwibuka imirimo y'Imana muvuge ngo nubwo yari Imana yahindutse umuntu mugaragu w'imbata kugira ngo aducungure. Nubwo yari Imana. Mwese muzamure ibiganza turebe mwese n'abicaye. Yahindutse umuntu mugaragu w'imbata kugira ngo aducungure. Mana, aya maboko niyo tuyazamuriye n'ukuri warakoze, turagushimiye. Ugomba kuba ubu niho ndi, uko yahoze ubu niko ari, isezerano ryanjye ntirihinduka. Ngwino mwana wa bakuba komeza iriya ujye kuririmba, komeza iriya